pachini gang tung lapen ke jasemet kemang huprong lapen kapirit laso apu thap ni tum jasemet kado we pan ke pachini phasin tum jasemet pirang ke mai phalo lake CUET apu thap Common University Entrance Test laso apu thap jasemet tum pachini tung lasi CUET bangke kidamtang pinangan nikan bangke jasemet la Ministry of Education laso under National Testing Agency atumsi na postgraduate PG achar yang deng atlo apan jasemet la kyongdung National University along jasemet entrance Harman amen becha thapun nongji Harman bangsi National Testing Agency ban contact pon la masuk contact pon bang si Central University along an bangke jasemet la amen becha thapun ji apan college along ban university along bangke entrance test pin ni job plot si laso pensi ban bom si laso tengsi kithe tuman singang YC University no bom laso na taxi 2022 nikan pena bangke Ministry of Education under National Testing Agency atum pen jasemet la sono ko aprang CUET ke Central University entrance test pasir lo laso pena phibang 2022 kan bangke Common University entrance test pasir lo laso ipone pena phibang ke laso CUET abangke undergraduate UG and then along asitame kyongdung National University affiliated college tum bangke laso CUET denglo hala tum ke deng ason hasi state university tum same non son Silchar University me chenglo kado we Assam state long same denglo ason hasi Karbi Anglong kido an college bangke kyongdung college bangke Silchar University ben pina asila bangso Silchar University pen ke deng dera joine Karbi Anglong aluta pining pena bangke CUET bensi CUET asal lang thega tengsi amen thabnu ko busi college pe nalong city na college samye pangdak lo asal teng pene tum arjulong si jasemet hope lang ga chini je phan tum kidamtang jamipo ni khai nerke parni difu government college principal along dam pen ni tum chingji thanam lo talang ni bang thalo je university pe na bangke instruction tum khan ki bangke 20 to 50% na bangke CUET ben sipini bangke amen thaponai polam se tuman instruction dolo kusian alang chini lo asi ni tum chuni kan tum bangke ape hadan tum chuni kan lo ape pini na tuma athengno ben seme tum la college doan phan tum chuni tum bang la lo jaseme na bangke Karbi Anglong ke lage jaseme Anglong aso tum se jaseme tiong lo khai society la pen ga economically ben chenglo ga do we akisung ape blog chari so ko sakatora ni tum ga do chini pami lasi Karbi Anglong alo ke doan college bangke Silchar University pen affiliated college tum siname da difu government college ben chenglo netum phan jasemet 90% bangke 90% bangke CUET yang thekpen candidate pensi admission pinenji busi tumara sorry samene tum chuni kan lo pen laso alam thina tum same tum mahin rangke chatai kan same tum chuni panu maso ko thani tum jasemet kachuni ko alam thibang pen tum mana than lo Karbi Anglong ke lagi khai so ada piu ko khai pina jasemet bangke da Karbi Anglong long ke laso exam center bang no mana bela apa sih lah bangso exam center jasemet guwahati lo pen chenglo ka do long pin itu da klang lo kalau solong jasemet kyongdung atuma hoda pilung tong tidak ji busi ma pilung na sisa doi busi tum nakada nasi jasemet bangke difu lapen longkam borokoma ji lahai lama college lama bangke jasemet bangke CUET kan bangke 90 CUET kan candidate kan 90% admission bangke pinai busi tum chumi kono lapen aku jasemet langsung abirtan tum han kepang da tum handa so ngapiri memedo isi bangke tum lo chari ariso jang ma pachini tum jasemet bangke CUET ke lake Karbi Anglong arlo non itumle kisemar humu dagali lapen Assam state atumle kisemar humu dagali lapen tum phan jako ngai pa bok ji buhan le ma tum gapachari awar sang bipide ji buhan le kemang dagali lato nasi la bangso ki mi bang la lo jasemet etum non pinang lo mi atum lo gachari phan la higher secondary unjat do de soto kamang hundo je alaktum pilo pa ning hang alaktum gachari ang tung alaktum ke thega subject ingwai be ka pre subject ingwai peng do sona do nasi la tum phan si jasemet bang la so CUET bang ke jasemet alang tum particular dia subject alang tum ning hang subject atum exam pi pen also merit things la tum han test the so result things la tum han admission tipo kolam si paklang nasi tum nang check lo alang tum ge 80% si tipo busilang tum pulos la min tum bang 90% se ge ha selame lana lang tum han reserve do busilame la tum bangke kithe ke tuman bangke ki untum ana bangke jakong do tum ana bangke awar side do tuman bangke laso CUET ba exam bang message ben atum ki pilung je phani kon chori kondo ate muning isi bangke la lokson da
90% admission bangke CUT gal det pen admission kelong ji phan tum ni the abe la pen la bangke university ban si bang tum accept lo posi la ke muning silom mage la ke CUT ke dovek na por pen center da muning lom ke da do kop dai ko la se la bang so phiran ke mai ben ke chuni tu make student tum same CUT bangke exam ang pidun paminan ko la pen ko ning theda tu la melo kipidun long lia tum bangke na tum admission long je pu mathari noi Golf college long same 90% kali bupis same 80% ke dah long week je posi na tum asal bangka ni ke dong be asal pinia bangke jasamet bangke na humi me sam hini do kolo isi bangke student tum han CUT pidunoi pada ke to chu ako CUT pidun de same ning bin ni pada ning pati thu asal asal bangka tum rangke tum mang asal betai pandai pan chuni kolo hapen itu sih nih tuh macam ni tuh bangke, kalau cari asal macam ni tuh bangke, mau jawab thanlo asal CUT bangke, semet exam center dia posi tuh misal dulu. Tapi labang so exam center bangke, kalau yang lo lah various place lah kena so sordim allo man bangke, asal CUT exam center Vivek nanti posi kalau yang lo tuh mas council ke Japon tuh education IM benchen lo, kalau yang lo tuh mas council ningat cetnai, akhirnya Dr. Tuliran Ronghang chief executive member benchen lo. Tapi anak college along sama college principal atau sama dah, sama langsung apa mungkisi langsung itu mungkisi university apa ke pacini, lapan itu sama pena masih itu langsung kita itu center nang wajib ke hang kita itu through college principal pena itu university apa ke pacini lapan through executive member education in charge through pena itu asam government apa ke pacini asal pena itu implement. Lalu sama pini perangke magi palam perangke lah ambil lot CUT putar. Semet lah, bila apa, namun pro nang ni, popular sih tuh kira-kira mai apa ini.